अहानबदा मरुओइबा पाव मथंग चहिदा इसिंगी अवाबा लेतनबा अंड्रो केंद्रगी मफम अयामबदा वाटर बॉडी सेमननबा होटनरगनी हाइना अंड्रो केंद्रगी एमएलए सु ओइरिबा फॉरेस्ट मिनिस्टर टी.एच. श्याम कुमार न फोंदोखरे। ngarang numidang पुलिस की कांगबु अमना लैखिद्रबी महिरोई बेबिसना की लैरोल सनफम ओइरिबा हराउरौ अवांग लैकाइदा पुलिसना थिहुंबगी थबक चथरंबगी थवोंग वारौनख्रे। जॉनस्टन हायर सेकेंडरी स्कूल की ओजा वाटपगी वाथोक लैरिंगै ओजा नौना ट्रांसफर थाखिबबु यानिंगदब फोंगदोक्तुना ngasi स्कूल असिगी महिरोई सिंने स्कूल की ममांग थंगबा सरुक्ता खोंजंग चंगसिनख्रे। खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुंगथिल की पाउ मिटिंग ताबिरिबा सिंगबु विद्यापति म्यांग लंबमना तरामनो ओक्चरी हौजिक पाउ संदोकना पिजरी। मथंग सहिदा इसिंगी अवाबा लेतनबा अंड्रो केंद्र की मफम अयामबदा वाटर बॉडी सेमननबा होटनरगनी हाइना अंड्रो केंद्र की एमएलए सु ओइरिबा फॉरेस्ट मिनिस्टर टी.एच. श्याम कुमार न फोंदोखरे। वाफम असिंगसी केंद्र असिगी मनुंग चन्न लैबा कायना मंदिर मनाक्ता लैबा पुखरी वाटर बॉडी अमा ओइना सेमगतननबा होटनरिबा अदु हक्थेंगनना यंगसिनबगा मरी लेनना फोंदोखिबनी। पोइरै खोंजेल अमदी मसिगे अकोइबदा लैबा युमथोंग खुदिंगी मियोइसिंग थोलक्तुना हाइरिबा पुखरी अदु निंगथिना थमननबा अमदी अकोइबदा उ पाम्बिसिंग थाननबा सेम साखी। चौराकना मियोइ लिसिंग अनिरोमना सरुक याखिबा सेम साबगी थबक अदु मिनिस्टरना हक्थेंगनना यंगसिनखी। लोकल एमएलए सु ओइरिबा मिनिस्टर टी.एच. श्याम कुमार न मखा तारदुना स्टेट असिदा नोंग मरांग काइना तारक्तबा असिना लौमीसिंगदा अवाबा अमा ओइरे। केंद्र असिगी मनुंगदा लैबा लौफम कया इसिंग फंगदबगी अवाबा असि कोकननबा वाटर बॉडी सिंग सेमगतननबा थौरांग असि पाइखतपनी। थौरांग असिगी मनुंग चन्ना कायनागी मंदिर मनाक्ता लैबा पुखरी असि वाटर बॉडी अमा ओइना थमननबा लमदम अदोमगी प्रजा सिंगना सिंगा खुसमनदुना सेमजिनबगी थबक असि पाइखतपनी। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट अमसुंग एमएलए की लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड दगी सेमगतकदबा वाटर बॉडी असना इसिंग फंगदबगी अवाबा असि कोहनबा ngamgani केंद्र असिगे तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा वाटर बॉडी सिंग सेमगतुना मथंग सहिददी इसिंगे अवाबा लेतनबा होटनरगनी हाइखी। वरखोंजिंदगी कोई मफम अनि तौग्रे अमना कोइगी केनोजिना कोइगी हलम म्याना सोंदा वरखोंजि खुनगी मरांग सैरोम थंगमना कंदा दंगसिना कोइ कायना सिरि गोविंदगी सिदमा तौग्रे अदुगा अतोपा जगह अंद्रो केंद्रगी तोंगान तोंगानबा जगह सिंगदा विलेज खुदिंगमकी सिगुंबा वाटर कंजर्वेशन बॉडी असि तौरगा थमकांदा लौ सिगुंबा हेन मतेंग पांगनाबा अमदि इसिंगदा अवाब लेतनबा थबोद पाहेकनी हादुना आई मिदाय खुथांगदा मणिपुर प्रजा मियामदा अमदि मरुना केंद्रगी नुखिजरो प्रजा मियामदा मसी पुखरी जी सेमबदा वाटर बॉडी सेमबदा हेपालेपान उपान थाजंबदा एनवायरनमेंट ngakda सु मतेंग पांगबियु अदुना तगदे कोइ कुफी सही थेंगनब समस्या असि मथंग जेना अमुकेना साथी थेंगनगनी हादुना आई अपील तौसरे। ngarang numidang पुलिस की कांगबु अमना लैखिद्रबी महिरोई बेबिसना की लैरोल सनफम ओइरिबा हराउरौ अवांग लैकाइदा लाक्लगा मफम अदुदगी मी लैतबगी खुदोंचाबा लौरगा प्लास्टिक थौरी अनिखक इनवलपता हापलगा पुख्रे। पुलिस की थोंग अदुदा मफम अदुगी मियामना इरांग होरख्रे। हराउरौ तांखम की मैरा पाइबी अमदि क्लब की माइकेदगी ngarang numidang पुलिसना चथखिबा थोंग अदुबु यानिंगदब फोंगदोरक्ली। तांखम अवांग लैकाइ की मैरा पाइबी सेक्रेटरी कांगबम इबे याइमना पुलिस टीम अमना नुमिदांगदा थीबा हुंबगी थबक चथरंबा असिना लैरोल सनफमगी माइकैदा लैबा मियामदा चिंगनबा पोखल्ले। ngarang नुमिदांगी माइकै अदोमगी मैरा पाइबी सिंगना मफम अदु ngak सेली मतुंगदा मतम चादना अमदि लैकाइगी मियोइ सिंग यावदना मफम अदुदा कनागुंबा अमता चंगबा यारोय हाइखी। असुकी मतिक पेंदे अदुना मसी मिहात अजे असेंग लंगला लंजिनजे अतु मतमदा सरकारना पुथोकपिरउ अदुगा अखोई खुलनीजिगी अयाबा यावद्रगदी अखोई पुलिसना नुंदांगदा कैदा ममथेंगदा दे कनागुमना मसिदा चंगबसे अखोई अयाबा यावरगा चंगबियु नत्रगदी अखोई मसे अखोई थिंजरजेना खल्ले। जॉनस्टन हायर सेकेंडरी स्कूल गी हानदगी ओजा वाटपगी वाथोक लैरिंगै चैरक्ता सही तंखाई संसिलक्पा कांदा हंतक ओजा नौना ट्रांसफर थाखिबाबु यानिंगदब फोंदोक्तुना ngasi स्कूल असिगी महिरोई संगनि स्कूल गी ममांगदा खोंजंग चंगसिनख्रे। खोंजंग अदुदा महिरोई गी पुंसी कल्लु अवाटपा ओजा अथुबा मतमदा हापु मिड सेशनदा ओजा ट्रांसफर तौबा यानिंगदे हाइबना चिंगबा खोलाव क्या लाउखी।
Wakat mifam aduda saruk yakiba Johnstone Higher Secondary School Student Union and Social and Culture Secretary Khetrimayum Bijen Singhana Phongdorokpada lenga kamari leinaba miyoi singna school phagat hanbagi wafam kaya miyamgi mifam kayada phongdokrabasu school asigi manungda leiriba ahoba sing asida yengsin bidana leibana school asigi mahiroi singna sothabani Johnstone gi mahiroi singbu miyam mangda irang pamba oina uhaliba asinungaite handak nauna transfer thokiba Oja Singh transfer order athuba matamda kaktuna department ayamba singda watuna leiriba Oja Singh numit ninigi manungda haptrabadi school asigi mahiroi sing punna leptuna amadi school thingjinbana singba tongan ba khongjang kaya sangsilagani haina phongdorakli Lengak asigi amatangairaba ana laying sang ama oiriba Jenimski assistant professor senior resident amadi associate professor singna matam kayagi mamangdagi lengak ta tanduna lakpa time scale chana hanabagi dabi adu ngasi fawada lengakna thabakta onthoktabagi mayokta ngasidagi mass casual leave ki khongjang sangsin bagaloinana Jenimski superintendent gi office mamangda wakat khongjang sangsin kre khongjang adu da saruk yakhiba apsara gi president Dr. Ningthojam Kumar Jitna rimsta chap manana sinphamda thabak tawriba singda time scale chatnaraga Jenimsda sanadaba asi ngasi sanadana ngasi fawwa thambiri mamangda lengakna thajaba kaya pikhrabasu thabakta onthoraktabana khongjang asi sangsinbani haiki Palm striker je akoi sungbam pamjidi akoi di yam peacefully doctor amagi mathau to honbiba akoi di oja amgi mathau tawraga ingna tapna leijege haibeduni hanadagi su repeated assurance memam pibi gre aduga thabakta yon ondhok pirakta bisida chahi ama makai muk sujala ada pirakta bisida nungai tadana last resort oina sangdaba yadabagi akoi changjin jarakpane Chief Minister N. Mren ngasi ayuk mahaki office ta tangkhul ka tamnaw long amadi tangkhul student union gi mihut singa unaduna Ukhrul district ta paikhat kadaba chakhat thorang amadi thengnari ba awaba singi matang da khanakre mifam aduda Ukhrul SC gi MLA Alfred Arthur susaruk yaki mifam aduda kari karamba wafam sing yanaba laikhibagi haibadi khangbangamdri Khwairambal Bazar gi lambi gi nakalda pangal nupi amana san thongba yolaga nom gi chara tanjaba kaithel phambi nupi kharana athingba pirakpagi thawong amo kokna condemn tawbaga loinana haksina lawi hairakli cherol aduna makha taribadi Imphal sahar gi akoibada street vendor kayada potchai yolaga punsigi lanpham thengnajariba pangal singda thengkhang kayada anti social oiba mioi kharana miyot minai satharakpa asi laibak thibani Ngarangi pangal nupi aduna thokriba thodok athubada mari leinaba authority na thizin biraga chap chaba warol ama meyam na khangan gadabani hairi Universal Family Organization Southeast Asia Northeast India Manipur gi ahum suba mapok numit thoram ngasi tabungkhok awang mayai laikai da leiba ipa loya lakpa ima nungthel leima harau pungda pangthokre pangthokhiba thoram aduga mari leinana organization asiki president ngasepam Nilakanta Khumanna iba nongan khre haina mingthonba lairik amasu phongki Thauram aduga mari leinana Universal Family Organization Southeast Asia Northeast India Manipur President ngasepam Nilakanta Khumanna organization asina lauriba thaudang sing yauna wafam kaya amustu phongdokhi Ayung malem pumba nungaya pana lalai tubu malem amaga loinana ingna chingna mahuksa gi kalkai riba asina singba punamak nauna muk semtoktuna miyoibagi thawai khudimak amana amabu kai kono umna nungaya pana paminaba dumba tayong para blag namidamta mapuna pibo pawdonggi matungina ngasi asi nongan khare haiba laira si phongjabani DM College of Teacher Education Imphal na sinduna induction cum orientation program ama ngasi DM College of Teacher Education gi hold the pangthokre program aduda chahi asigi oina
B.Ed अहानबा सेमिस्टर तमगदबा महिरोइसिंग अमदी ट्रेनिस टीचरसिंगना सरुक याखी थौरम अदुगा मरी लेनना DM कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन इम्फाल के प्रिंसिपल डॉक्टर हैस इबोमजाना ngasi pangthokliba program asina nauna mahai masing tamgadoriba mahiroising amadi ojasing anigi marakta aphaba mari ama sagatpa ngamlagani maduta natana teacher trainees sing dasu anoba mangal ama piragani haina haiki हौजु मतमदि ओजाहि बेबार तौरतबा ओजाना ओजा ओरतबा सिगुम मयामसि खलगा अखोइना अफबा छात्र पुथोकनबा अफबा ओजा पुथोकनबा अदुमे पांदमदा अखोइ ngasi कनसे इंडक्शन कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम से चथाजबनी मसिदा अखोइना ngasi पिगदोबा इंस्ट्रक्शन मयामसे मसि छात्रसिन लोकसलम मतमदा अखोइना मखा ताबा ट्रेनिंग दे अखोइना यामना ओजासिंगी थ्रू दा पिरकदोय थैंक यू पाउगी मरक थना ब्रेक अमतंग लौजरी मणिपुर इहान हानबो ओइना लमजिंग ज्वेलरी ना मार्केट फंग सना मयाम सिगी क्वालिटी चेक तौबगी खुदोंग चाब पिजरी अदोम की लेजरीब सनाद यावरिब एलोय अमद एलिमेंट्स कयागी चांग मरिक चुमना एक्यूरेट क्वालिटी अमदी क्वांटिटी गलोइना खंगन बंगम लगनी लमजिंग ज्वेलरी न पिजरीब खुदोंग चाब असि लौबिहौ अदोम की सना अदु सेंगी नत्रग सेंगदे हाइबगी चिंगनाबदु कोखनबियो अकुप मरोल गिदमक लमजिंग ज्वेलरी दा लेंगसिनबिरउ लमजिंग ज्वेलरी good quality is our priority. Studio 11, India's favorite salon and spa, now at Imphal. Our services are haircut, hair straightening, global color, body spa, hair spa, waxing, threading, facial and treatment, hand and feet care, makeup. Body massage. Studio 11, Salon and Spa Imphal. Look fabulous. Fitness World Building, Singzamai Mathak Chongtham Lekai, Imphal West. Phone number 0385-2440-164. ब्रेक की मतुंग दमखा ताबा पाउ पिजरी लोकताक पाट की सरुक ओइरिबा थिनुंगै लमयाई पाता अमदी मसिगी अकोइबा मफम सिंगदा नुमिदांगी मतमदा मियोइ खराना इलेक्ट्रिक डिवाइस सिजिनदुना nga phabagi thabak toina chatharakpadagi loktak patta asiba nga kyana kongolgum tauduna leiba tha anirom farakle loktak pat ki mafam kayada nongma kangdana asiba nga sing paksana tauraga leiramba thengnabada ngami singna angakpa poknabaga loinana thijinbagi thabak chathabada miyoi kharana electric sizinaduna nga phana ba hotnaba du ngasi nga phana na ba hotnabada hairiba thabak sing adu khangkhibani थौदोक असी थोकपा कुइरबसु मरी लेनबा लोइसंगना तुमिना लेसिनबा असी ngami singna penadre haina makhatari Mahiroi bibisna misigi asumba langla langjin puthok u haibagi dabi tawduna ngasi singzamai parking da maikai adomgi maira paibi amadi miyamna wakat mifam zathakre social upliftment organization amadi nupi samaj kanbalup anina sinduna sathakiba wakat mifam aduda saruk yakiba Khongbal tabam Sarojini na Standard Robert School da thokliba thodok asi makhatana thokloi hainingai leite maram aduna school asi muthat piro lengak nasu bebisna gi misi asi makhatana thoktana na ba thaurang laukhat piu haike tingaga migi ijalai ba ya ponte mana paisa yamna tingi haiba koi praja ram khangabadi authority singna paisa lauraga bibisana gi sibada Hanna yeng bidi haiba cho koi khangabani Manipur ki singmi nupi ani Meghalaya Police amadi East Khasi Hills District Narcotic Task Force timna haukiba sagol sen nimita lupa lakh 100 romgi mamal oigadaba number 4 ka konana East Khasi Hills District Damtring Block 1 da leiba yum amadagi phagat pangam khre pharba nupi anu Churachandpur District tagini hairi Nong lik na chubana maram oiraga ising leitabana Imphal East District ki
कांगहू चिंजिन खोलेंगी साबम लौकोन की अकोइबद लैब लौफम हेक्टर लिसिंग तरारोम लौ उबा यादन लैरे लौ उबा यादन लैरिब लौफम सिंग असिदा मतंग चुनबा महै मरोंग सिंग थाबा याननब लैंगाकना लौखटपा याबा थौरांग सिंग लौखट पियु अमदी मित्यंग चंगबियु हाइना लौमी सिंगना वाकटलकले बोसेमना लौबा HSLC परीक्षा महिरुई सिंगी मार्क वांगना अमदी नेमना फंगहलंबगी मातांगदा इंक्वायरी कमिटी गे रिपोर्ट नमसिंदुना थमलखिबगी मायोक्ता देसामना इम्फाल गी तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदा महिरुई सिंगना खोंजंग संगसिनख्रे खोंजंग अदुगी सरुक अमा ओइना DSAC एकाडमी रिलबुंग सिना मॉडर्न एकाडमी उचेकोल सरसरियर फ्लावर स्कूल कोंगबा लाइरेनपाट सेंट सेबास्टियन हाई स्कूल वांखई यावना स्कूल क्यागी महिरोई सिंगना स्कूल की गेटा वाकट मिफम सथखी रेडियन ग्रुप यूनिट अमा ओइना ngasi कैसामथोंग होदाम लेरक मचिंदा रेडियन क्रिएटिव एजेंसी अमा नौना हांगदोख्रे नौना हांगदोलिबा यूनिट असिना मगुन लेबा वीडियो एडवर्टाइजमेंट एड्स मेकिंग ब्रांड मैनेजमेंट अमदी कंटेंट राइटिंग की खुदोंग चाबा फंगनगदौरी ngasi की थौरम अदुगी सरुक याखिबा एजेंसी अदुगी मैनेजिंग डायरेक्टर नेप्रम रोमियोना नौना हांगदोक्लिबा यूनिट असिना मीडिया की लमदा तोंगान तोंगानबा मतमगा चुनबा मीडियम कया अमा मपाल लमगा चांगदमनबदा ngamlagani haina haiki यूट्यूबर मैम अमा अदुगा सोशल साइट थानबा सिगी एक्जेक्टली सबसाबा मार्केटिंग की ओइबा अखोइगी कंटेंट राइटर गुम्बा अदगी मसेज द कोइ लोइ फंगनी हाइ तारे अदुगा अनिसुगा सेक्शन जिना कोइ रेडियन बिल्डर सिन हांगबनी सिजना कोइना रेडियन की मरु ओइबा अखोइगी एनी अखोइगी कंस्ट्रक्शन दा एनी पार्ट दा सीसी ऑफिस सिना अखोइगी मतेंग पांगदबनी अखोइगी LED की ओइबा अखोइगी बोर्ड सिंगसी मणिपुर की मफम दा अखोइना मफम मरी मंगा गुम्बा अखोइ हौजिक थांगतकेना खल्ली मसेजसु कोइन एड तोंनिंगबा दु एड सानिंगबा मयामसु अखोइ रेडियन क्रिएटिव एजेंसी दा अखोइगी साबा यानी अदुना मफम सिंग असि हांगा कांदा मसिगी अखोइगी वैल्यू सिंगसी अखोइ लेरकनी हैना आई थमजगे सामग तराहुंदे सुबह BSF बटालियन की कमांडेंट हिदम सुबोलना तांकक नाइना चथरक सिविक एक्शन प्रोग्राम की मखादा ngasi निंगथौखोंग वाटर सप्लाई प्लान की मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल कमिटी दा ngasi फिजिग्री केजी लिसिंगम ग सुपना हुंफुमा तोय ब्लीचिंग पाउडर केजी लिसिंगम ग सामरी यांखै खुसिनख्रे खुसिनबा अदुदा केंद्र के MLA गोविंदास कोंथौजम वाटर सप्लाई प्लान की मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल कमिटी की जनरल सेक्रेटरी अमदी अतै मेंबर सिंह सरुक याखी तुंगदा BSF कांगबू अदुना निंगथौखोंगदा लैबा बाल विद्या मंदिर स्कूल की महिरोई सिंगदा स्पोर्ट आइटम सिंगसु खुसिनखी इमा नंगने हेली हाइबा पाउजेल पुरदुना ngasi इम्फाल ईस्ट वांखै अंगोम लेकाइदा लैबा वर्ल्ड क्लब तगी इम्फाल ईस्ट के बारुनी चिंगदा लैबा सनाम हि क्योंग फाउबगी ओइबा मियाम की खोंसत अमा फिल्म डायरेक्टर पिलुना ngasi लमथाख्रे खोंसत अदुदा मपुंग ओइबा थौदांग लौखिबा म्यूजिक कंपोजर अमरजित लौरेंबमना हाई लमदम असिगी मतिक मयाई ngasiगी मिरोलना खंगलक्तबा अमदी मरेबाक नुंसिबगी इहुल नोम नोमगी ममी सामजिलक्पदगी ngasiगी लमदम असिदा नोंमा कांगदना क्राइम की मसिंग हेनगलक्लिबनी हाइबदा हाइमन बथोक्लोय असिगुम्बा सिंग असि खरदंग ओइरबसु ngaklo ओइननबगी पांडमदा खोंसत असि सिनबनी हाइरिबा इमानंगना हेली हाइना मिंगथोनबा म्यूजिक वीडियो एल्बम अमसु अथुबा मतमदा फोंगदोक्तुना लेबाक मियामदा खुसिनरगनी हाइखी नंगगा मचाम ओइनबा सेमकपा मचाम चाउनबा योलकपदा ममासिंगना वाबिगिबा मतुंगदा मसिदी ममा बु मिराइरकपा इमा निंगबा वालकपा मयामदगी लेबा असि काइथरकपगुम ओइना थोकलेना आइबसिना वाखंदा खंजबदगी मचा ओइबगी वाखलदा थौना अमा पिबिनबगीदमक्ता पोथोकचबा म्यूजिक वीडियो एल्बम नि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी थौबाल न सिंधुना खांगाबोक्ता लेबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थौबाल दा सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट अमा हांगदोकपगा लोइनेना सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स की मंगासुबा बैच की इंडक्शन प्रोग्राम अमसु पांगथोख्रे थौरमदुदा स्टेट मिशन डायरेक्टर डॉक्टर एस मणिकांत सिंहाना अथोइबा मिठुंगलैंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थौबाल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर C.S. मेमचा देवीना थौरम मपु इग्नौ इम्फाल की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर S.G. नित्रंजन अमसुंग थौबाल की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर N. जयंत कुमार सिंहाना अखन्नबा मिठुंगलैंड सिंह ओइना सरुक याखी
Thauram aduga mari leinana District Hospital Thaubalgi Senior Pediatrician Dr. W. Ruhini Kumar Singhana Sick Newborn Care Unit ki matangda wangangki. Amadi NZ Monota Debina Certificate Course in Community Health for Nurse Haiba Asigi matang da wangangki amadi PMGAY gi matang da su state team amana wangang la duna miyam da gyan tahanki. Revolution of Power to Panchayati Raj Institute Zilla Parisad District Council ki makhada backward politary scheme gi saruk amo oina Imphal West ki Zilla Parisad taramari da gi khangat laba beneficiary samaga taratareta yenau khusinab gi thauram ama ngasi Imphal West ki adaksya gi office ta pangthokre. Thauram aduda saruk yakiba veterinary director Dr. Hais Saubana ngasi yenthokliba yenau sing asina beneficiary singda kanaba khara makhaidi piragani haiki. Farmers training program se khoi leje dum pizari maduta su khoi beneficiary singsi maximum da loina mak khoi training program se dum pizani farmers training makada ana masida khoi yen phangbiri ba khoi lomi sininau sing farmers sing duga entrepreneur sing da masidagi haudo oga apik pasidagi khoi khara khara haudo oga hainaraga yam chauna commercial scale da matang lakna khoi gi employment generation na singbagi matang koi sum no tawbirak ko yai beneficiary mayam nasu ai se thungre ma thungde ha se waro bidaba akoi se thungakpa masing do khoina lona thupna tai da tawbana sa deba asengba priority da kitang na tai sa da ba widow gi adai kitang khoi sum leida priority pi ba ya ba do matang khoi tawjage na hamuk thungodam na handamuk thungodam na mathang da sumaina khoi 1 by 1 sum tawjage na tawje do yamna nungai dei sumaina department na khoi da devolution power se yam gera yam oira khara pibam thok phangja se khoi duki mate harauje Amukahna break amatanga lauzari. Gitam University Visakhapatnam da BSc Nursing amadi MSc Nursing in NPCC gidamak female candidate singna admission to bibi yaragani. Campus manungda masagi hospital leizaraba medical college ni. Room amada mahiroi ani khaktamak leiba lift facility yauraba amadi yamna hygienic oiraba hostel yauraba campus ni. MSc Nursing the admission fanglaba mahiroi singda tha khudingi stipend oina lupa lising tara fangani. Tuition fee structure BSc rupees 30,000 per year. Food and accommodation rupees 45,000 per year. First to fourth year same fees. MSc Nursing in NPCC fees rupees 1.5 lakh per year. Food and accommodation rupees 45,000 per year. Eligibility BSc class 12 pass physics, chemistry, biology and English 50% in aggregate. Manipur gi mahiroi singgi oina entrance test yaudana direct admission tobiba yagani. Subnataki seat taramanga khaktani. Akupa marol gidama contact tobirau Educare Zone near Bosem Babupara. Phone number 60090622261 natraga 87940262277. Break ki matung taram nokchare madi makhata ba pau singda Haryana ki Chief Minister Manohar Lal Khattar na Assam ki Chief Minister Relief Fund da Assam da miyoi lak kaya ising ichaw gi awaban nanglaba singi tengbang oinena ba lupa crore manga katkre. Assam ki Chief Minister Sarvananda Sonowal na tengbang adumak Manohar Lal Khattar bu thagat pa phongdokre. Atopa tongan be miyoi sing organization sing na Assam ki Chief Minister Relief Fund da tengbang pirak pa leptri. Ngarang numidang Guwahati ki konung oiriba Dispur Manaki Sarumateriada apikpa lalon itik tauba Ganesh Kumar pathak kauba miyoi ama nongmay na kaplamle. Thaudok adu da January be miyoi police na nongmay ga kona na phagat pangamkre. Assam ki Dubri police ki kangbuna san hura laga yon bada chene ba miyoi ani phagat kre. Phara ba miyoi ani aduna yonana bagi damak puramba san kharasu phagat pangamkre. Japanese encephalitis na maram oiraga Dimapur da miyoi ani laikhidre atopa miyoi taramathonya test tawbada positive oire haiba khangbang ngamle haina Dimapur gi Chief Medical Officer Victor Kinimina official oina laukthokre seksin tharang lokhat pasu hokre hairi Ahum Suba Khelo India Youth Games edition mathang chahegi January 19 dagi Guwahati da pangthok lagani haina Sport Minister Kiran Rijijuna mahaki tutor rangasi official oina laukthokre games asida sanaroi amadi official lising tara henbana saruk yagadori
Yamna ngakpa thaudok ama oina lan thumgi matangda Uttar Pradesh ki Ikwari Mecha village ta ngarang numidang machanupana apokpa mapabu thangna thinduna hatkre mapa hatpa Subasgiri police na fakre. Jammu and Kashmir के सोफियान डिस्ट्रिक्ट की पंडोसान एरिया द सिक्योरिटी फोर्स अमदी लालहौब सिंगी मरक्ता अकनबा मोंग द खुद थोकनरी हौजिक फावगी ओइना भारत की लानमी सिंगी माइकैदा अशोक अपन अमत यावब लैत्रि ngasa yuk phongki ba pause singi maroi ba pausing amuktang punna khangminasi Lamjingba Times Post-Harvest Management of Horticultural Crop and Marketing Training Program Hogdokre. Horticulture Pothok Yonbada Lomi Singna Manipur ki market khaktada mi eng thamloidabani. R.N. Ravi Governor Oina Wasak Laukre. District Khuding Makta Special Juvenile Police Unit Hanglagani. Court Irang Thokre Standard Robot ki Principal Administrator Bell Pikidre. Pung Tara Mari ki Banna Mahausa ki Punsida Sauna Kaiba Pikre. Logi Wangwada Nunglengway Pekpagi Daita Langak na Pugadabani High Court. Sangai Express Nunglengway Pekpa Court na Government akan bawa from Thamkre. Standard Robot School ki Principal Bell Pikidre Masing Yamna Banupi Mayamna Court Complex ta Thomjilakre. JSC amadi TUC gi mari leinade pokna firm Landoni Bell piba yaroi haiduna court lanjau thokre child sexual abuse case ta senaba sing sibagi chairak pinana ba lok sabha na bill pass tokre bebisna misida achumba puthongna na ba hona bada school authority na angama mateng pangani Landoni awang nong poki dama lupa koti lising amaga chani ga kunthra gani thoi gi development project nimpu ga mapan government na approve tokre sana leibar Sel Thumgi Pibam Patabana, Manipur ki Saukhat Thawangi Thabak Singh Chaplepugi Filumda Laire. State Kala Academy ki Auditorium Saba Lepkre. Lease the Quarry Pibagi Matangda Court na Lainga ki Fire Phangkre. Principal Amasung Coordinator ki Anticipatory Bell Court na Pikidre. Infal da Laiba Awangba Building Ayamba Ayaba Yauduna Saba Oiramle. Naharolgi Thodang. Court na Standard Robert School ki Principal Amasung Administrator ki Anticipatory Bell reject tokre. Nung Langway Pekpa Thingbagi Ban blockade Taubada Sarkar na Thingrabadi Insin Bani Logani High Court. Country Terrace Cycle da Satuna World Tour Ahanba Phase Hodok Lagani. Minister Radhisyamna Manipur Education ki Hojik Oiriba Pibam ki Matangda SRD Minister da Khangan Kre. Huyen Lanpao Lanai Oina Tenki da Yoliba Isingda Alkali ki Chang Wang na Yaubu Thengnore. Turil Singh ki Nung Langway Pekpa ki Wafam High Court na Manipur Lainga ki Firep August ki Taret Fawbada Khangalang na ba High Kre. Fake Encounter Case Police ki Iona case ki discharge tobina ba court ta haizarakle. Court na custodial interrogation ki damak Landhoni amasung Romita ki pre-arrest bail reject tokre. Isel Express Nauri Banupi Masa Singbu Izzat Manghan Baseng Sibagi Dandi Fangna ba Proxo bill pass tokre. Jiri Wamdagi oil tanker sing khalaga escort na Imphal da Puthoki Badagi Malpuba driver sing penetre. Iraibak Sana Thangna ba Tai Polam sing Khandok Lamlaga oil tanker khara escort tawbagi thowong yaningde. Standard Robert Higher Secondary School ki Landhoni amadi Romita ki Anticipatory Bell Court na reject tawkre. Kuki Lalholu Masen Nongmai Kapna Kre. Loisilak pada maroy papaw amuk hanna. Mathang sahida isingi awaba laitana ba Andro Kendra gi mafam ayambada water body semna ba hotnaragani haina Andro Kendra gi MNS su oidiba Forest Minister T.I. Syam Kumar na fongdokre. Ngarang numidang pulis ki kangbu amana laikhidrabi mahairoi bebisna gi leirol sanpham oiriba haraurau awang laikai da pulis na thi humbagi thabak chatharambagi thawong warau nakre. Johnson Higher Secondary School ki oja watpagi wathok leiringai oja nauna transfer thakibagi yaningdaba phongdoktuna ngasi school asigi mahairoi singna school gi mamangda khongjang changsinkre. Howzikidi Times of Manipur pizaba nungthil gi paw matang asa loisinjare ahenba paw ga loinana nimidang pung mapal da mu phangbigani.